بسم الله الرحمن الرحيم. En şefkatlik, en mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. Ey Peygamber! Allah'a takvadarlık kıl. Kafirlarga ve münafıklarga itaat kılmagın. Allah hakikaten hemmini bilip turgucudur, hikmet sahibidir. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. Sana Rabbin tarbidan vahiy kılıngan nesige ergeçkin. Allah hakikaten kıygan amelleringlardan toluq haberdardır. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Hemme işinde Allah'a tevekkül kıyın. Allah sana hami bulaşka yeterliktir. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. Allah hiç Adem'nin içinde iki yürek yaratqını yok. Sile zihar kılgan ayalınlarını Allah silegi ana kıygını yok. Sile balı kılıp alganlarını mı Allah hemme hükümde öz puştunlardan boğan ballarınlarının hükmüde kımmedi. Bu yani öz puştunlardan bonmağanlarını balı deyiş fakat ağzınlarda eğitilgan sözdür. Allah haqqını eğitidi. Doğru yolga başlaydı. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Ulanı atıllarının isimleri bilen çakırınla. Bu Allah'ın dergahında doğrudur. Eğer ulanın atıllarını bilmesenla, bu çağda ula silenin dini kırındaşlarınladır, dostlarınladır. Sile sevenlikten kılıp sağan işlada silege hiç günah bulmaydı. Lekin kasten kıygan işinlada silege günah buludu. Allah en mağfiret kılgıcıdır, en mihribandır. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. Peygamber müminlerge ulanın öz nefsillerinden mu çağrıdır. Peygamberinin ayalları ulanın anılarıdır. Kitabullah'ta uruq çıqqanlarının bəzisi miras elişdə müminlərdən ve muhacirlərdən yıqındır. Lekin müminlərdən ve muhacirlərdən boğan dostlarınlağa vəsiyyət qıysanlar durus buludu. Bu, yani tuqqanlarının öz ara mirasqı varislik qilishi kitapta, yani Allah'ın kitabıda yazılgandır. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ
وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Öz vaqtida biz payg'ambarlardan ahd oldik. Sendin, Nuhdin, İbrahimdin, Musa'din, Meryem oğlu İsa'din mahkam ahd oldik. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. Allah kıyamet günü rastçıllardan rastçıllık doğruluk soraydı. Yani peygamberlerden peygamberlikini yetkizgenlikini soraydı. Allah kafirlara qattiq azap tayyorladi. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Ey müminler! Allah'ın sizlarga bergan ne'matini eslanglar. Öz vaqtida üstünlarga kuffarlardan uyushgan urushchi qo'shin kelgan edi. Biz ularga qarshi bo'ron va sizlarga ko'rinmaydigan qo'shin, ya'ni farishtalarni avatdik. Allah sizlarning qilgan ishinglarni ko'rib turuvchidir. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. Aynı vaqtda ular yuqori tarpinglardimi, tuvan tarpinglardimi hujum qilib kelgan edi. Bu chaqda ko'zinglar chekchiyib qolgan, yurakinglar og'zinglarga qaplashib qolgan. Allah haqida turli gumonlarda bo'lgan edinglar. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Bu yerda mu'minlar sinalgan va beshiga kelgan kunning qattiqligidan go'yo ularni yer silkigandek qattiq tavrnishga uchirgan edi. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. Aynı vaqtda munofiqlar va dillarda kesilib ola Allah va uning payg'ambari bizlarga quruq va'dalarni qilibdikan deyishatdi. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. Aynı vaqtda ulardan bir guruh adam ey Yasribliklar bu yerda turmay qaytinglar deyishatdi. Ulardan yana bir guruh adam bizning uylarimiz haqiqatan ochiqchilikda deyishib payg'ambardan ruxsat so'rashatdi. Bularning uylari ochiqchilikda emas. Ular faqat qechishni o'ylaydi. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. Eğer şehirge töt taraftan hücum qilib kerilse, ondan ulardan iymonidan qaytish, musulmonlarga qarshi urush qilish talab qilinsa, ular bu talabni uzluksiz ravishda oz vaqt ichida qabul qiladi. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. Ular, yani munofiqlar, ilgari Allohga jangda chekinmaslikka va'da bergan edi. Allohga bergan va'dasi so'rildi.
قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. Aytqin ki, eğer sizler ölümden ya öldürülüşten kaçsanlar, kaçışının sizlerge hiç qandaq faydası yok. Qaçqandımı sizler dünyadan azgını vaqt bəhrəmən bola alaysızlar. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Aytqin ki, eğer Allah sizlerge birer yamanlıqni irade qilsa, kim Allah'a qarşı turib sizlarni qo'g'diyalaydi? قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. Eğer Allah sizlarga rahmat qilishni irade qilsa, kim onunla arılaşalaydı? Ular özleri üçün Allah'tan başka hiç ige ve hiç yardımcı tapalmaydı. Allah içinladaki başkalarını, cihatın tozqıçılarını ve qerindaşlarına Muhammedni ve sahabelerini terk etip, bizden kışımızga kelinglar degichilarni obdan bilidi. Ular cenge riya qilib, anda sanda qatnashidi. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. Ular sizlarga yordamda bo'lishga bexildir. Agar ularga dushman tarafdan xavf keladigan bo'lsa, ularning sana sakratga tushib qolgan odamdek qo'rqinishdan ko'zlarini pildiriltib qarayotganligini ko'rsan. Qo'rqinish ketganda ular pul molga ochko'z bo'lgan holda sizlarni keskin tilla bilan ranjitadi. Ular chin dillari bilan iymon etgan emas. Allah ularning kufri sabablik amallarni bekor qildi. Bu Allah uchun osondir. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. Ular yani münafıklar qat qo'rqqanlikdan ittifoqdosh qo'shinni chekinmidi deb o'ylaydi. Agar ittifoqdosh qo'shin qayt kelsa, ular qirda Arabiylarning, ya'ni qir arablarining yanida turib, sizlarning xabaringlarni o'qishni arzu qiladi. Ular urush vaqtida aranglarda bo'lgan taqdirdami, qo'rqqanlikdan jangga riyo qilib, andisanda qatnashgan bo'ladi. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sizlarga Allohni oxirat kunini umid qilgan va Allohni ko'p yod etganlarga Rasululloh albatta yaxshi ulgudir. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Müminler ittifaqdaş qo'shinni ko'rgan chaqda bu
ya'ni qiyin ahvolda qolganda dushman ustidan g'alaba qilish Alloh va uning payg'ambari bizga va'da qilgan ishdir. Alloh va uning payg'ambari rost aytdi deyishdi. Bu ish ularning Allohga bo'lgan iymonini va Allohning buyruqlariga bo'lgan bo'ysunishini texmi kuchaytdi. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Müminlerin içinde Resulullah bilen gazatga chiqqanda sabatlik bulup, şehit bolğanğa kadar dadillik bilen jang qilish to'g'riliq Allohga bergan ahdini ishga oshirgan nurg'un kishilar bor. Ularning ba'zisi ahdiga vafo qilib shahid bo'ldi. Ba'zisi shahid bo'lishni kutmoqda. Ular Rabbiga bergan ahdisini hargiz o'zgartgani yo'q. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Allah rastçılığı üçün ahirette en yaxşı mükafat berdi. Münafıqlarni, ahdini buzg'uchi münafıqlarni munofiq beti bu dunyodan ketkizib, agar xolis azoblaydi ya ularni tavbaga muvaffaq qiladi. Allah haqiqatan bandalarga eng mag'firat qilg'uchidir, eng mehribondir. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. Allah kafirlarni, yani Medine'ge hücum qilgan ittifoqdosh qo'shinni xap qaytirdi. Ular maqsadiga yetolmadi. Allah düşmanga bo'ron va farishtalarni operedi qilib, mu'minlarni urushsiz g'alabaga erishtirdi. Allah kuchlidir, mutlaq g'olibdir. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. Allah ahli kitobdan mushriklarga yordam berganlarni, ya'ni Rasululloh bilan qilgan ahdini buzgan Bani Qurayza yahudilarini qo'rg'onlardan tushirdi. Ularning dillariga qo'rqinch soldi. Ularning bir bo'likini o'ltirdinglar va bir bo'likini asir oldinglar. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. Allah sizlarga ularning zaminini, qo'ru joylarini, mol mulklarini va texi sizlarning qadiminglar dastlab boqmagan zaminini miros qilib berdi. Allah her narsaga qodirdir. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. Ey Peygamber! Artık xiracet sorab seni rencitken ayallarınga aytqin ki, eğer sizler dünya terikçilikini, yani paravan turmuşni ve dünyanın zibu zinnetini közlesenla, kelinla, sizlerge bir az nasip berey, sizlerni çıraylıkça koyup berey. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا.
Eğer sizler Allah'ını ve Allah'ın peygamberini, ahiret yurtunu ixtiyor qilsanglar, Allah hakikaten içinlardaki yaxşı iş qilguvchilarga çoğun savabni, yani göz görmegen, kulak anlamagan ve insanın ko'ngliga kelmagan nazu ni'matlar ba cennetni tayyor qildi. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. Ey peygamberning ayolları, içinglardan kimiki aşkarı qabih ishni qiladigan, uningga hassilab azob qilindi. Bu Allohga osondir. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. Sizlardan kimiki Allohga va uning payg'ambariga itoat qilsa va yaxshi amal qilsa, uningga savobni ikki qatlab beramiz. Uningga jannatda esil rizq tayyorladik. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Ey peygamberning ayolları, sizlar boshqa ayollarning hech biriga o'xshamaysizlar. Sizlar yot erlarga so'z qilganda nazokat bilan so'z qilmanglar. Nazokat bilan so'z qilsanglar, qalbida nifoq bor odam sizlarga qarta tamadi bo'lib qoladi. Gumondan xoli yaxshi so'zni so'zlanglar. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Öyleringlarda olturunglar. İlgiriki cahiliyet devrideki ayollarning yasınıp çıkkınıdek yasınıp çıkmanglar. Namaz okunglar, zakat beringlar, Allah'a ve onun peygamberiga itaat qilinglar. Ey peygamberning ailesidagilar, Allah sizlardan gunohni saqit qilishni ve sizlarni tamamen pok qilishni xohlaydi. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. Öyleringlarda Allah'ın ayetlerinden ve hikmet, yani Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hadislerinden okulayotgan narsalarni yad etinglar. Allah hakikaten sırlarını bilgüçüdür. Hammadan xabardardır. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Müslüman erler ve Müslüman ayollarga, mümin erler ve mümin ayollarga, taat ibadet kılgıcı erler ve taat ibadet kılgıcı ayollarga, rastçıl erler ve rastçıl ayollarga,
sabr qilg'uchi erlar va sabr qilg'uchi ayollarga, Allohdan qo'rquvchi erlar va Allohdan qo'rquvchi ayollarga, sadaqa berguchi erlar va sadaqa berguchi ayollarga, ro'za tutquchi erlar va ro'za tutquchi ayollarga, nafslarini haromdan saqlovchi erlar va nafslarini haromdan saqlovchi ayollarga, Allohni ko'p zikr qilg'uchi erlar va Allohni ko'p zikr qilg'uchi ayollarga Allah mağfiret ve katta savab tayarladı. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Allah ve onun peygamberi birer işte hüküm çıkargan çağda ayol müminlerinin öz işide ihtiyarlığı bulmaydı. Kimi ki Allah'a ve onun peygamberiga asilik qilsa, hakikaten o op-oçuq azgan boludu. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Öz vaxtıda sen Allah nimet bergen, sen mu inam qıygan kişiге xotununu nikahında tutqın, Allah'tan qo'rqqin deding. Allah oshkorlamoqchi bo'lgan narsani ko'nglingda yo'shirding. Kishilarning ta'ni qilishdan qo'rqding. Allohdan qo'rqishing eng haqliq edi. Mu'minlarga ularning bola qilib olgan o'g'illarining qo'yib bergan xotinlarini nikohlab olsa gunoh bo'lmasligi uchun Zayd uni, ya'ni Zeynepni qo'yib etgandan keyin sana nikohlab berdik. Allah'ның senin Zeynep'ni ilişin doğrusidagi emri çokum o'rinlanadi. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. Allah peygamberge halal qilgan ishqa hech gunoh bo'lmaydi. Bu Allah'ның ötkenki peygamberlerge tutkan yoludur. Allah'ның emri ezeldinla bekip ketken özgermez hükümdür. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. Ula yani peygamberler Allah'ның emir fermanlarını yetkizidi. Allah'tan korkudu. Allah'tan başka hiç kişiden korkmaydı. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen mu Allah'tan gayriden korkmaslıkta şu peygamberlerge ergeçkin. Allah hem işladın hesap ilişki yeterliktir. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Muhammed aranlardaki erlerden hiçbirinin atısı emas. Lekin o Allah'ның peygamberi ve peygamberlerinin ahırqısıdır. Allah onun bilen peygamberlikni ahırlaştırgan, onundan keyin hiç qandaq peygamber kelmeydi. Allah hemme narsani bilgichidir. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Ey müminler!
Allah'ını köp yad etinglar. وسبحوه بكرة وأصيلا Onunğa etigen akşamda tesbih etinglar. Çünkü bu iki vakitte perişteler düşüp doğanlıktan o vakitlarının evzili hesaplandı. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما Allah sizlarni qarang'ulikdan nurga, ya'ni gumrohlikdan hidoyatga chiqarish uchun sizlarga rahmat qilib turdi. Uning farishtalari sizlarga mag'firat talab qilib turdi. Allah mu'minlarga eng mehribondir. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما Ular Allahqa muloqot bo'lgan kunda ularga Allah tarafidan yo'llanadigan salom sizlarga omonlik bo'lsin degan so'zdan iborat. Allah ularga esil mukofot tayyorladi. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا Ey Peygamber! Seni biz hakikaten guvahçı, bişaretçi, agahlandırıcı, Allah'ın izni bilen onunğa, yani Allah'ın birligiga, taat ibadetiga davet kılgıcı ve nurluk çırak kılıp evettik. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا Müminlerge ulanın Allah'ın büyük ihsanıga erişidiganlıqıdan hoş haber begin. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا Kafirlağa ve münafıqlağa itaat qılmagın. Ulanın san qıyğan azar külpetlerge perva qılmagın. Allah'a tevekkül qıyğın. Allah onunğa tevekkül qıyğanlağa yeterlikdir. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا Ey müminler! Sile mümin ayallarını alsanlar, andın ulağı yıkınçılık kılıştın burun ulağını koyuversenler, bu çağda ula sile üçün iddet tutmaslık gerek. Ulağı az dolu nesi berinler, ulağını çıraylıkçı koyup berinler. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما Ey Peygamber! Sana biz
sen məhrillerini bəgən ayallarını Allah sana ganimet qılıb bəgən, əsir düşkən ayallardan özün malik bolğanlarını halal qıldıq. Atanın ər qerindişi və həmşirə qerindişinin qızlarını, ananın ər qerindişi və həmşirə qerindişinin qızlarını sana halal qıldıq. Bula sen bilen birlikte hicret kıldı. Eğer bir mümin xotun özünü peygamberge bəxş qılsa, peygamber onu məhrisiz ilişini xalasa, bunu müminlərə emas, yalğız sana halal qıldıq. Ulanın ayalları ve çöreleri toğırlıq, bizning çıkargan belgilemelerimiz bizge məlumdur. Sana hərəc bulup qalmaslık üçün seni alahideliklərə egi qıldıq. Allah en mağfiret kılgıçıdır, en mihribandır. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. Ayallarından xalığının növbetini arkaga sürsen, xalığının bilen növbetinden başka vakitte bir yerde bolsan boluverdi. Vaqtlık ayrılıp tuğan ayallarından biri bilen hem tüşek bolmakçı bolsan, sana hiç günah yoktur. Mana bu ulanın hoşal boluşuğa, kaygırmaslığa, bergenlerine ulanın hemmisinin razı boluşuğa en yakındır. Allah dilinladikini bilip durdu. Allah hemmini bilgiçidir, halimdir. Yani cezalaşka aldırıp gitmeydi. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. Ey peygamber! İlkindeki ayallarından başka yeni xotun alsan sana halal bulmaydı. Başka ayallarının cemali seni eceplendirgen takdirdi mi? Ulanı yengüşleş sana halal bulmaydı. Fakat senin ilkindeki çöreler bunundan müstesna. Allah hemmenesini küstüp durguçudur. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. Ey müminler! Peygamberinin öylерге kirmenglar. Fakat tamak çakırılgan vaqtınladıla kiringlar.
Başqa vaqtda ruxsat bilan kirganda tamoqning pishishini kutib o'ltirmanglar. Lekin chaqirilganda kiringlar-yu, tamoq yeb bo'lgandan keyin tarqab ketinglar. Tamoqdan keyin parang selishib o'ltirmanglar. Bu, ya'ni tamoqdan keyin parang selishib o'ltirish payg'ambarni ranjitidi. Payg'ambar buni aytishga sizlardan xijil bo'ladi. Allah haq ishni aytishdan xijil bo'lmaydi. Sizlar payg'ambarning ayollaridan bir narsa so'ramoqchi bo'lsanglar, parda orqasidan so'rab elinglar. Mundaq qilish sizlarning dillaringlarni, ularning dillarini eng pok tutadi. Sizlarning Rasulullohni ranjitib qo'yishinglar durust emas. Rasulullah'tan keyin uning ayollarini elishinglarmi mangu durust emas. Mundaq qilish, ya'ni Rasulullahni ranjitish va uning ayollarini elish haqiqatan Allohning dargohida cho'ng gunohdir. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. Birer narsani oshkorlasanglarmi, yoshirsanlarmi, Allah haqiqatan hamma narsani bilguchidir. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. Ulağa, yani Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın ayallarına atılları bilen, oğulları bilen, qeyrindaşları bilen, qeyrindaşlarının oğulları bilen, hemşirelerinin oğulları bilen, mümin ayallar bilen, kul çörülleri bilen görüşüş hiç günah emas. Ey Peygamberinin ayalları, Allah'tan korkunla. Allah hakikaten hemme nesini küzütüp durgucudur. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hakikaten Allah yıkın periştilerinin yanında peygamberini maktaydı. Periştilerimi peygamber için dua kılıdı. Ey müminler! Sizlermi onun için dua kılınla ve amanlık tilangla. İnnellezîne yu'zûnallâhe ve rasûlehu le'anehumullâhu fid-dunya vel-âhireh. Le'anehumullâhu fid-dunya vel-âhireti ve a'adde lehum azâben muhînâ. Allah'ni ve onun peygamberini rencitediganlarga, yani Allah ve Resulullah yaman körüdigan işlerini kılıdiganlarga Allah dünya ve ahirette lanet kılıdı ve ulağa har kılgıcı azabını tayarlaydı. وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُب۪ينًا. Müminler ve müminlerini kılmagan işleri sebeplik rencitediganlar, yani ulağa töhmet çaplaydiganlar, bühtanni ve roşen günahni üstüge artıvaganlar buludu. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
Ey Peygamber, ayollarınğa, qizlarinğa ve mu'minlarning ayollariga aytqinki, bedenini jilboblari bilan o'rsin. Bunda qilganda ularning hur va iffetlik ayollar ekanligi eng o'ng'ay toniladi-da, boshqalar ularga cheqilmaydi. Allah bendilerge eng mağfiret qilg'uchidir, eng mehribondir. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. Eğer münafıklar dillerinde kesellik bağla, Medine'de yalgan haber taqatqıçılar, qılmışlarından yanmasa, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, elbette biz seni ulağa musallat qılımız. Ondan ula Medine'de lənətki uçurğan halda sen bilen azğın vaqt turalaydı. Yani ula Medine'den sürgün qılınıp haydab chiqarildi. Chiqib ketishga tayyorlik qilib olish uchun Medine'de faqat azgın vaqt turalaydı. Ula qayerda bayqalsa shu yerda tutildi va o'ldirildi. Sunnatullahi fillezina khalaw min qabl وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا. Bu, yani Allah'ın münafıklığa tutkan yolu, Allah'ın ötkenki ümmetlerge tutkan yoludur. Allah'ın tutkan yolu da hiç kandak özgürüş tapalmaysan. يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللّٰهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا. Kişiler senden kıyametinin vaktini soraydı. Onu ben bilmeymen. Fakat Allah bilidu digin. Sen nemi bilisen? Kıyamet yakın buluşu mümkün. İnna Allah la'anal kafirin ve a'adda lahum sa'ira. Allah hakikaten kafirlağı lanet kıldı ve ulağa devzakını tayarladı. Halidin fiha abadan la yecidun veliyen ve la nasira. Ula devzakta mengü kalıdı. Ula hiç kandak ulanı qoğdaydıgan, dost ve uladın azabını dep yıkılıdıgan yardımcı tapalmaydı. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللّٰهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا. Devzakta ulanın yüzleri türlüp gittiğin günde ula kaşki biz Allah'a itaat qilgan bolsaqchu, payg'ambarga itaat qilgan bolsaqchu deydi. فَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. Ula Rabbimiz biz hakikaten başlıklarımızga, kattalarımızga itaat kıldık. Ula bizni toğru yoldan azdırdı. Rabbimiz ulağa azabını iki hessi bergen ve ulağa qattiq lanet qilgan deydi. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. Ey müminler! Sizler Musa'ga azar qilgan kişiler, yani Beni İsrail'dek bulmanlar.
Allah Musa'nı ulanın aytqanlardan, yani töhmetlerden aqladı. Musa Allah'ın dergahida obro'yliq edi. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا Ey müminler! Allah'tan korkunlar. Doğru sözünü kılınlar. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Allah sizlerning amallaringlarni tuzaydi. Ya'ni sizlarni yaxshi amallarga muvaffaq qiladi. Gunohlaringlarni mag'firat qiladi. Kimiki Allohga va uning payg'ambariga itoat qilsa, zo'r muvaffaqiyat qozongan bo'ladi. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا Şübhisiz ki biz amanetni, yani farzlarni ve şeriat tekliflerini osmonlarga, ziminga ve tağlarga tengladık. Ular onu üstüge almadı. Onun ig'irligidan qo'rqdi. Onu inson üstüge aldı. İnsan hakikaten o'ziga zulm qilg'uchidir. Hakikaten nadandır. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما Mezkur amanetga xiyonat qilganliklar uchun munofiq erlarni, munofiq ayollarni, mushrik erlarni, mushrik ayollarni Allah azaplaydı. Mezkur amanetga rioya qilganliklar uchun mu'min erlar va mu'min ayollarni Allah afu qiladi. Allah mu'minlarga eng mag'firat qilg'uchidir, eng mehribondir.